ngikubekela ukuthi ugade imoto ufake imali ebhanke amehlo bekambona angekho asabuya mbone labe bebakarwa lokhono lakhe lokulingisa sebazagcina ngokumbona emafilimini wesindebele lapha chiya khona umlando omuhle ukufa kumkhokobela ngakatshethu uCynthia Nkosi ngemva kwesikhatshana abanjwe kugula ubengasimlingisi emhathweni kwaphela kodwa ungomunye wabalingisi bakumabona kude bokthoma abalingise emidlalweni iKani ku-SABC 1 ebekumdlalo wokthoma owadlalwa ngelimi lesindebele maningi amagama amnamatheleko ngonobangela womsebenzi wakhe omuhle abanye bambiza ngoNankosi igama elasukela emidlalweni ngesakabani kanti abanye bamazi ngoSidiba wefilimu lesindebele izika kwenzani Ngenzani? Ungenzeni? Akakwenzi litho. Ungenzile. Akakwenzi. Buya. Ungenzeni la wena? Hayi buya akakwenzi. Wenzani? Ufuna ukenzani? Angikwenzi litho buya. uNankosi uhlathululwe njengomuntu obekazijamele asitharhe emsebenzini wakhe kodwa azikhulumela abantu bamazi ngokuthanda abantu nangokuba nezwelo emntwini wonke uJanuary Kabini owaziwa ngeligama waza uthi ubuhlungu ebabuzileko abuhlathululeki ngomana lapha kulahleke ikhono kulahleke umlingani nekutana asebenze nayo isikhathi esingaphezulu kweminyaka ema-20 sisebudisini engisigeze sakwazi ukuthi singabutshela abani silahlekele kuKwekwezana silahlekele umuntu silahlekele ikhono silahlekele umuntu owazi ukwenza izinto zenzeke ngithoba ku-SABC ngo-1996 sihlangana khona ngebizelo lokulingisa kusukela ngaleyo mnyaka bekube kunamhlanje akhe kwaba nesikhathi lapho sikasebenze sonke khona sisebenze emhathweni senza i-radio drama sisebenze sakwenza amafilimu ama-local movies solo ngisagijima naye ube umuntu ongekhe akurara nakufanele kwenzeke ubujamo obunye nomunye berolo omnikele yona ubasabungenela bulula ube nekhono elidlula ukwenza isikhulu esiphethe zefundo nezomdlalo womoya kuKwekwezi FM umsozo samachika osebenze noNankosi umhlathulule njengomuntu ebekalungele umuntu wonke bekodwa uthi indabezi zimfikela ngakatsheji nanyana bekasazi ukuthi uNankosi uphathekile kodwa ube nethemba lokuthi uza kululama abuyele emsebenzini benginethemba mina lokuthi uCynthia ngendlela angakho ngendlela ayakhambe ngakho i-process yakhe yesibhedlela uza kuphona kodwa ngirareke khulu nana sengizwa ukuthi uCynthia akasekho emhlabeni ngithole amagama la ngingakatsheji ngisesebhizi ngokunye komsebenzini ngatshela ukuthi uCynthia akasekho sizabe abahlungu ngendlela uCynthia angakho kodwa akukho okunye sigakutsho uzimo uphile uzimo uthathile umndeni uzifakazele indaba ezi umama wethu usitshiye sibathathu kunzima silahlekelwe lisoja uma bekayiyo yokindo beka silahlekelwe kabuhlungu uCynthia Nkosi uyokubulunga ngomgqibelo lo ikonzo yesilahlo yokuthoma ngo-7 ekseni kuphunywe ngo-9 ekhaya sekuyiyo mathuneni kanti imininingwana yekonzo yesikhumbuzo iza kulandela nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg.